Hello my friends, nizere ko mumeze neza abantu bo kuri Facebook. Ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu channel yanje ya Facebook iri gukoreshwa n'abantu b'abatubuzi batazwi. Bari kukoherereza ikilink bakubwira ngo ati iyi business imaze amezi 3 bayitangiye, iri gukorerwa Kigali. Iyo business iri gukorerwa Kigali. Ntimubyemere, bakagusaba nimero zawe, ubwo waba bahaye nimero zawe, noneho izo nimero zaba zarakoreshejwe kuri Facebook, ubwo bagahita bakwinjirira. Ubwo rero ntimuzibahe, ubwo bari guhita bayinjiriraho. Ubwo weho bagahita bakubwira ati shiramo umubare w'ibanga wa Facebook wawe, bikanga. Ubwo rero abantu bari kubona channel yanje ya Facebook iri gukoreshwa gutyo muri ubwo buryo, ukabona ngo ati iyi business bati nje nabikuje ngo amafaranga 16,000. Ntimubyemere, byumve ubyumve ubyiteho. Wabyanga ubwo n'akazi kawe, nubyemera ubwo tuba turi kujana. Ntimubyemere kuko bari kugusaba 3,700 ngo baraguha bonus 16,000. Ibyo bintu ntimubyemere. Rero nje kubabwira ko abantu muri kubona iyo Facebook yanje bari kuboherereza ibyo bintu, ubwo mumenye ko atari njewe rero uri kubyohereza, kuko hari n'abandi nanje bari kubinyoherereza kubera ko nje nabimenye. Ubwo rero nyine ntimubyemere, namwe mubifate gutyo. Ntimubyemere, bari kubesha n'abatubuzi. Sawa, mugire ibihe byiza, ndabakunda.